Bozorda eng aldı bukamına geldi. 205 ming bo'ldi mana. Qo'lingizlarga kelsa mana soda bo'ldi. Beringiz mi beringiz mana. Taqab qoldi mana. Ya bozorga Qaysi joqda boqdim bu ekan? Ha? Молодец mana o'z-o'zima. Otasingmi? Ag'urga ayıl aymog'i 205 ming bo'ldi. Bunlar 205 mingga soda bo'ldi mana buqa. Eng aldı buqa Sülüşdə. Assalomu alaykum. Boyaman bozorundabız. Haftanın cuma günü bo'ladi. Qadamjoy rayonuna qarashdi. Qadamjoy rayonundan kelib turib, Murdaqa Qalmiyon bozori desangizlar tavasizlar mana. Bu yoqda mayda mallar tatdik, endi cho'ng mallar tatamiz. Qisqa jardamimizdan keyin ulantiramiz sizlarga. Turpoqtur. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Qancha mingga so'radingiz? 5. Bular hozir bir yashar bo'lib qoldi. Shu torpok, erkak torpok ekan, 75 mingga mas'ul oldi. Aka, shuni so'rashdi. Ey, torpoklar qanchadan? Ro'ba aka, torpoklar qanchadan? 55 bo'lib turibmiz. Bu qani qarangizlar mana. Qancha bo'lib turdi shuni? Esini? Bilmedingizmi? 90'dan ötü verdi o da. Ha, yaxshi, 90 mingdan o'tib ber deb jadab buni. Maydamal ko'p, cho'ng torpoqlar, erkak torpoqlar, biroz qimmatroq. Okey. Qanchaga bordi aka shol? 115. 115 ha, mana shu. Navaz deb qo'yadi bizda shekilde buqa deysizlar. 115 mingga boribdir. Shular qancha mingdan bo'ldi aka? Boshlar. Bular parodasi qanday deb qo'yadilar? Parodasini bilmaysizlar. Shu bir narsa deydilar buni. Hoji kema parodasini deb qo'yadilar. Simental va. Javob anlamda yaşat. Qancha bo'ldi bu? Egasi javob ekan. Qanchaga so'rashdi? Vaqtimi? 92. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ne ko'rinadi ekan vaqtdan sholaq. 92 mingga soda bo'ldi. Qarayverchi. Tan. Mana qarangizlar. Dolar. O'tib ketayinchi akalar. Mana. Aldan ko'rgazib ketamiz mana. Şunu bardığı sizdeki aka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 takan. Qancha mingdan bo'ldi aka bular? Desa. Bular bozordagi eng cho'ng buqa mana. Eng здоровый buqa ushul buqa ekan. Okey. 130 mingdan turadi ama. Şunu so'rab otasizmi? Qanchadan? Borliq uchun. Ha? 205. 205 mingga. 205 mingga sizlar bordi buni. Soda. Tak, boy aka, assalomu alaykum. Qancha bo'ldi buqa?
120 deb turam. Assalomu alaykum. Bu kişini karağınızlar az. Neme kılam özüm padvayt eteme karağınızlar. Bir yaktırasa tartta bumdagan kişi mi? Buna kişi bulut buna. Tart. Cüz kança dediniz? 120 deb turam. 107'ge berib edim. 107'ge berildi. Bolçu? Yani sonday. Yaxşı. Bazarınızlar bersin ha. Narkısıça? 95'ge berib edim. 95'ge berildi. Bazarınızlar bersin. Yaxşı. Buna buqalar. 32 tamgalar basılıptır. Mal öte köp ketdi. Mal köp ketdi ha bugün. Qarаңызlar. Mal ayabay köp. Et yaptığına. O көріп айтасыз, жарасы бүтеле екен. Сыртылдап қаптыр. Қаншадан болды бұл баяка? Бұқалар. Қанша баш бұл жерде? Количество қанша? 15-тан. 10-та. Қаяқта тоодо эмеде қаяқта жүрүп келген? Карагылжада ана бар болуңуз. Ассаламу алейкум экен. Колду бериң. Уялбаңыз. Карагылжалык акелерибиз мына келип отурат. 130. 130 миң мына. Базарыңыздар берсин. Кең өтүп кетейинчи. Так. Мен тагам болот ба. Тартып татма караңыздар. Алып тат. Узакта мисалы тартып коём. Тартпа десе да. Тартпа дешип коркуп берет. Көз тиет дейбин. Эмне болот? Ассаламу алейкум акелер. Кайсы канча миңден болду эми? Боло берет. Билгендериңизди айтып коюңузчу. 56'dan, 156'dan. Кийинкиси, а? Ekö. Мына экөө. Бул экөө. 156 миңге 156 миңден сатылып аттыр. Шончого сураптыр мына. Ассаламу алейкум. Сүйлөшө бериңиздер. Кайсы сүйлөшөсүздөр? Мынаны? Канча болду ушулар? 125, а? Чаш. 125 миңге мына. Содагы сүйлөшүп аткараңыздар мына. 125 миң. Букалар мына. 125 миң. Шул сиздерге караштуу? Канчага барды шу? 128 миңге барды ушул бука. Мына жамбаштарын көргөздөйсүздөр мына. Нормально элеби? Баалап коюңуздар мына жамбаш. 128 миң. Өтө опасно. Ассаламу алейкум. Канча миңден болду ушулар айтып коесуздарбы? Айттыңыз баалары. Сиздеркиби? 80 деп айттым. Мынабы? Же катар сиздеркиби? 160 миңден үстүгө берем. Ошону, 160 миңден үстүгө берем деп жатып экен. Балдар мына. Базарда кызыктар. Акабыз мына чымчыбам көрүп атат, башка кылып атат. Канча дедим ушуну? Таргылды. Kancha bu? 150'den kam var. 150 миңден кем. Үчөөбү? Таргыл менен мынабы? 150 миңден кеми бар экен. Базарыңыздарды берсин. Мына бул жака дагы мына чоң букалар келиптир. Сиздердикиби? Канча миңден болду? Суралган барчы? 180 миңден болду мына. Сураган жок деген аябай өкүнүчтүү да туугандарына. Каналга катталып коюңуздар. Деме мына жака тайларды, сауныйларды дени тап чыгарабыз. Ошондуктан ирети менен көрөсүздөр. Чоң базар бул базар.